Kardom Karbi Sulando Arada Tom Pansitame Jong Mili Tumalong Mithang Asai Hemalong Labang So Tong Sekot Pen Peram Kemai Pen Luan Mithang Karbi Anglong Arada Pan Si message mate di si birta kapacita dia Pan Kachisipon Lo La non-return ke claim ponji la pen ladak points of demand along kapachini dak non hajong pilitum dak katsai assembly long administrative akehai joy rong pi asangho alang li pen tham declare nasi labang so put ha ethe thini methang karbiang long arara phan kapachini dum jini hang la ko hello pe pot si nilitum la tong sikot mate la non ke isi mationg achiplo di November December January laan ke muni datum kijui kelang apor kachipi ahomoy apor nang lero lasi nilitum chingwai pono katsa hamhang song pen nilitum solango karbi aphan isi kepachini me mate kachuningri kipadupon na hello kasi pinangan na tumili tumaphan aning nang ke oy ta dukok ta hay mene pinangan na tum ke alang tum lapuson pangdak det puta nili tumaphan akamatha ake noahin ta kamatha punta tu ta hay mene setame nili tumat halo janon karbi anglong hamphang asong pu nili tum ta ke chiprong dun pen mithang karbi akhe phan isi hini ningarong pen bani tum ningatlong pen kapachin kang tum apelo pinangan labang so ki chu ki jun pulo raki rampong ki rim pen ili tu mi dong dong mi et pen pinang acham ke dam nang men suddenly accident po dak sport amat si apran ke dam nang lapuson chithedwang ulo laposi nili tum sulando karbi anglong arat aphan kachuningri lapen akenang sok sodak nili tum la department ke thom aphan nilitum lo kido abang pethi konlo kasi nilitum pini masi pili putak pini ke itum office ka bida kana job pili long ladalo sitame nilitum la humbarani bang labang sualu bang pili po lake excise department lapen karbenglong forest department lapen karbianglong along DC lapen SP aphan itu labang sualu bang ke hodai dam po labang so alo hodai bang ke hodai nak nedet nangzi hodai nak nedet nangzi podim la hello nili tumake mang kono bangke je non kijui kelang apor family spend la pen risoi jang atu ninge che perong pupo je picnic spot along sitame picnic ningarong ke chulo tema sitame halada araki rampong ba hor ki jun pen araki pe ong muna hor ki jun pen araki ke chipalit muna pen hadam ningarong ke chu ki jun dam pen ang ke chivoy una hut pinang an muni da tumapran ke dam nang kaching ko accident na puson do pit lapo si anchot ta galilang nini tum kimang bangke je pinaan ata ke kom excise department tunta below 21 each atumapan years atumapan ke ningkan ko raisi kena ber atumapan ke lapuson araki ke chu drugs puno hor puno sita latumapan prohibited mane lang itumapan strictly labang so abang ke khang nangi lake hala raki ke chu dat tumapan sita mini tum chuning rilo nili tumapan apenia ninang oilak kai mene sita mini tumapan ke methang akhe methang alongri methang homas bang lapuson ciri lutang ke aki me ang the ba ini tunta me aprang na ke kam ke Georgia to war duji puka mata pensi ni tuna bang so lam bang ke department ke thong phan so dak pen ka chunin ria do bang ke ni tum thik ponlo excise department na tuma phan lapen forest department do phan forest department ha pilo ke pinang ko putang ke picnic spot anu bang ke je dak bang ke forest department pensi ka chipahem kupon ke on labang ke ili tum si example lo ki jongdam dak te bokhet adim ili tum siluni lo diphu la ke siluni dak ke ki joy ke ong nei ke dum dino sita ada ningarong along ningarong picnic juda popon lutjok api hala dabang ki suma ka cilangta
mimi dak ayat tadu silang nudak dim tadu asini tu mata bangke osomar tum handet la kenohok kali ipi pota kenohok do la pen ipi pol de la kenohok kali ini tu mas long ni tu kal biriti ni kilong tak kenohok do la pen ni tu pinangan lo kecari osomar tum sitame hem heloving pen dak nang kecari ke bang atum labang so arta ki kompen araki ki chuatu pinangan akan nohok do lapo si nili tum pini bangke lake nili tum sodak pen deng ponji la pen department hanchuning ri ponji la pen non kevang media korti tum hanta chuning ri duno nang tum mesen abirta atok anno atum maphan an mesen abirta kapacita pen je karbia tum sitami aprangana horta junang sitami aron pen kekecilan plot kali pen nono bangke kismana di mang cilang no daga di mangke ekdom specially ini tum hala kijui kilang adim pupo hor kijung lapen mupen tuma rompi asang hoke hai pulo hala gari ka sulai araki pan si gari sulai po nang accident po daglo munit apran munit acham ke dak lapen cilon le je mani tumbang ke gari ya long pe po raki ram po pe bang po luna se pathe po hala picnic spot long sitamili tum landam thedam long ba hok pe lo mithan le dam ta hala dak luna se ke pathe pen ko mane men men chi koi du pe ne lang ke jang ta pe ne hang pasar ta hai lo mene ta chi thedum long le pen pinang an picnic spot long munit acham ke dam to la se hala dak bang ke apor pe napor hal dak department atum forest atum tame duties ke do tu latum ke ghonta mure latum mangke kupulo chok mari nangi cipuri nangko koma se horin koma ko pele la sol sitame latum lang nangko la sini tu mangke non bangeni tum sitame song pan sitame adima dim lang pon ni tum ka chuningri ni tu ke kinet ko ke ni tu ke aja ko ma ve sitame every picnic spot on kami ni tum talang dun cari po labang so lang dun cari ke ni tum department masih komplain nang po people lo labang so pot ke nang le tum karbeng long halat mitha department lo hor ki jon tom han ko pa ko te la da revenue long po la so revenue ka ma thapen ke hala munir acham mang pe dan nang ni le tum ke chuning ri kan tum ma bang ke la si pinangan picnic spot long ke lang bang ke hala hor ki jon kupulo hor ki juje phan ang hong thodet amat pinangan hadak dam pot heng pia bin langalong pini malabang so apor ke long pena joga tuman department atunta matha bangke ekuso ni amekang den si ke dam lo hadak si chujun lo kita mela tumalong si a section mokhata dolo abu sa mokhata dolo je chulong le la anarta pen ke klem long le ke kita me department atum people lo chilangdi nili tumke halabang si kachuning ri kang tum lapo sino ke department at tumapasi kami nito a picnic spot long sitame lapen exercise atong pan sitame people si je straight window mokha tuwara re RV lapen RE long a dukan daru long license kalipin pen a ot kalipin pen je hotel lo kuno te hotel tin long ke hor jorun imati pen kisumana tundo ladak ki jor sitame aprang ke nini tum la puson thek long nije dam lote so ardo tum sitame ni tum phan aning nang oi dek ta mini ba nang sosar mi ta sosar de ta mini pinangan ning kan thom pri prang ke ardo sumar tum hor ke nam la hora do kanong ajap se thek long le bon ta non ke pin sumar tum chunam dun thulong le la puak kai bang sivang jui lo lapen hala isi bang ki jor tum ta matha nai hala school uniform pe no mata pachunam long po school uniform ching thang kon pe me ta me la ke school student lo pochini lo ta me hala poisa joine la tum jor dak tiki la puson da ni tum achar pe ke thek no nge doping lo la sinon na ke ni tum la son bang ke henodak ji apo si kiwang ji la nga phan si isi apor kado ve phanda ka chuning ri do ni tum kadabi la pukali la ke rada phanga ka chuning ri bonta department na phanga chicken nang ko bangke ni tum sudak pe na bangke la bangke puna bangke dabi po
je law and order ahin SP GC labang so kimisen mange deng nai public place along picnic spot along rat thengno rat hong klang tuwar samepi ladak to reng se hor ki jun arbia e to sa labang ke thenglong le det nai na ke ni tuman rat to nang chibohong sitame ni tu labang ke chidanang ko gi juno juli puni putum pupe ngane septia lo nang tum jun det no ta arki ji pabidet nang gi ta chibohong jing che bara da tum lang no dak bang ne hala na tum hor jun long pen nang le tum long nang char du mi me bang ke khelo da ka kama posi nang le tum ki chu ki juna tum chu vet no hala bang nang char du mi me phana bang ka chu an ie dat nang gi po bang sini le tum ki chu ki jun no mata chuning ri ka chuning ri pen bon ta me department la ke thom excise a department la pen law and order lapen forest atong hangke sodak pensi nili tunta dabi nang kopo alam itong arona ek pen nili tunta lang dun sinam itong arona ek ateng lala section ateng pen claim na ikarbiang long kali porte non new generation atong non na charlie obi kimi atong mangke non ke last charlie wrong lo ahom lo karbiang long non nikan thom ki bangke charlie ai hin education na hin dami paprang lo Sita may kuan magkachari ka prang long halak ke no bang sinang pa prang na lo. Aprang ra ha rong ato ka no long man ke drugs addict tang ho pini amu ki cho tang ho ku avit. Nong ga dong tin me thang amu ma tum ben dang lok la ku. La sila ke law and order tum sita me check and balance sote un mat ni. Sita me labang su people lo pote isi ili tum khe phan ke phire me mi ang the ka bang ke ini prohibited do lahai hormu pondong ma pondong lima lahai sita melang betul ke cek tang pomati non ke dam tang ana ningkan ke labang so avidet penajo haladak ladak bang haro munit tame dudong lote hadan ning hang ling chuju long lote ladak revenue long ko hala so kama thapen bang si rat bang hengo idak lo la hengo idak lo ko ajo ini bang si pini ni le tumbang ke aku isien tong chi pidun thunang kok lo la pen aku la hiniang bong tami udedat pudang ke nona bang ke new ba isi circulate lo ba isi order sitame nili tungchinya teng bolete non bangke law and order phandame labang so excise alo kerap doje phan aron repen horke jor aron repen ki juna tuma phan ki nep tang nangi phandame police department atuma phan government non hejong isi la som hukum ke thodu la sini tuma law and order aphantame sodak chuning report je Karbiang long la puson abang ke nang tum lang nangi athe ni tuma khay dong la puson ki sun ko lo la pen mi thang a department of the forest atum tame sodak intang kring pe non ke charge up nang ko pe do na picnic spot ka do vita dam bom lo itame hada ke ye tuma thalo ni hang ali a or adur ke chiplang a or adur ke no ke chiplang la pen ke chiplang dam dia tim kani aposi nili tum mo penang li nakar ju bang la pelo are ya kulat do la tum jor lo la simu pe pulo ni tum pinang ana bang ta lang dun lo thek long lo mi thang ta jui dam lo adim bonda la puson thek long po aposi athe hala ni nura phanti pu mane kulat ki pi bang ta bol he athe hala tum pu pedat ke hala daga rai ke do department tum pu pedat ke ladak ke sonjor every day dake edom femini pen bangi osuki bigi chita bangi je ke charli osu marunta bangi sapi sar puta bangi hala tulsi punangi pupidet pen ako excise atum pi ko pilon te non ke excise a department tar biang long jitu me sem rap phan ke sarvi ni tum thek long mela ari vinu la tum long pick ta revenue excise department a revenue ke munit ko ama horki jun ko ama horki nang la lo mati mala tong pu hai hedat lo ma polang lo non bang ini tu mang ke pu plum po excise som handa karbelom atonas council la tung ka excise department a secretary non IM non tani tu mang ke pu plum po je munit da phan adukang hoi pen aprang ka pache la thot pen ke council a revenue hire iri Mune na pran ke padam juji isi abik ki pa chopen ke je department revenue ke chipalong anong nam chipalong iri po ba
Taman Karbi Anglong bangke ni lima tha bangke excise department revenue bangke avi pin pu bang sini pu bang lo tamene Karbi Anglong revenue jong siladak lo avi pin pu lo tante alam bangke Karbi Anglong arada to bangke horki jun kompik lalu mati noang kedam tangke ini tum matha Karbi Anglong excise department tong si revenue highest munahi ke people lo Karbi Anglong ni tumana ki duk ki lo tum se horki jun omuna highest ang ko a horsi dorun horsi dorun ke pudang ko teli tum council phata sorsar lamle rokta hai Karbi Anglong tumas council tum non ke chibai ko pila hora dukan anukin iye matum mana iye mapurial kone council long ke the mujok a secretary purial hora dukan si khuli ako isi option number hini ko pila tum khuli ji BUC pen hora dukan chok ta inu na iem aja kong do poisa tangka do pute kone misen a school le khulia sonte ini tum kiduk au so ma tum phan nanol fanex asentar le khulia sonte je jangre na tuma phan aki joy pen ke pichari je phan komane ye manin ki be pen la pusona school le khuli pro sonte anso se rat ka churo da duji itame non ke nile tum jong si pekla nai pote je non ale ke the tum apurial iem mane iem amu mane iem asupo amen pen hora dukan jong si pekla nai teni to hopta sini pen amen panda kon de tilada la tum ki klem nai ke akimi phansi eda poisa tangka ke do binisuri do rada tuna cho kha ke hala si klem nai mati sitame kopilo revenue kilong ke joy poisa tangka ke wang ke joy kopila hor kijun tum do pi puman non ke Karbi Anglong along non ke la puson si horamu hora dukan si non ke license chi ane mi ke tum ke penang khuli pig lo di pu along pak par jon lo dak manja matala son lo ni tu ke lo mane la si la bang so hol mu bang ke lagle Karbi Anglong excise department revenue bang chilut chok na lo putang te dak bangke ili tum rata tum aki meyang eklo ate Karbi Anglong long hor ki jona phai nang jumlo nang komlo potsi revenue ta nang kavilo lasin ni tum mangsidam lasi ni tum first bangke la an ne no lasi yong simisa pote je council atum ta hukum pinang ko Karbi Anglong ra khangka matha ka chingin kan hon ka ning so penajo labang so jitu ni tum poison demand lake thoma department phan khodai dam po Kasi labang sote ng bangke, alang itong outback ng polapen. Picnic spot along ng bangke, non ng bangke labang son open, araki, krep, thor bangke, teglong legat ng po. La hello, nitong Karbi Anglong. Arada tumapan, mateke kikiding atong pan, nilitong Karbi Anglong songjapi, lapen songjapo atong pan, nilitong mapan, Karbi Anglong arat atong pan, nangkachari, nangkachalon, atong pan, kachuningri, hidung kachuningri, kipedukan tunga bangke. Lapo si lahor ajoy ni raki rampong ajoy ni munid aplan pinang andam lo labang so bangke tu da si pekom nang ku bangsi nili tumahin bangke ninga klong pen nili tum kacuning ri kan tung bakat sa phang song pen ke nili tum sulang dokar biar rada phang kacuning ri alam ke nang ni tum media